Bai is otonom. Tinis tenggoro tiar pisini ingai kaisa koglam pandanarka teidoger. O jagawo seng suna betiken agrotech ingai tissue culture by jeta seng plantation khaito mani technology ni bisingte aborok ni tei tini seng koglam. Tini o koglam pandawo mancha khaika ani ganda yagra khaisingo tongo sini tribal welfare director Sir Prabhu tei tongo sini MOS Madam Jointi tei tongo sini faijak tini Monish Seksena borok tini o pandani kok sanai no phangro tei yang tongo sini PTG ni director sini Sir Nogendra Sir tei oro tongo sini Rajesh Singh Rathor boje o tini betiken suna agrotech ni je technology by plantation faijak tongmani aroni bo CMD tei bo no founder Ingka tei sini orang manjagai thangbai ka sini PCCF Pravin Agrawal sir bo manjagai thangka tei sini MD Prasad Rauji tei sini deputy manager tei orang ni Khainai social worker tei sini beneficiary ro sangtina orang ni belai khene kaisa katal lai buma koktoma tiar pisini bakhak tei omono poila eba o Tripura hawo poila je technology ni bisingtei bahai kebo Bwphangno phangkai mungno jora kom ni bisingno Kotor Khainai bahai ke sini rangri no usugo kari manai abno tei nahar chap mani yapri niro joto na saimana tiar bisini bakhak tei thanai sali salthani sakango sangkatal te kaise project nahar kha basingja kha institutionally first time agor plantation kha abo India go first time institutionally je agor plantation mani tiar bisi first time tini baba hai first time sangte waisa agro technology ni bisingtei sangabono Kanyani bakhak thangto. Ingke tini ni sini rokok lam pandang kha tik tik white sandal. Sang abono sini kok baike sang kona tik segun te sondon kupu. Aborokno bahake sang jora kom ni bisingo kaige sini rangri azeiman. Abno tei sang kok salaikha. Ingke nero nukha joto nakha khana sini social media ni bisingti Ingka orang ni wasang tini omhai ni kok lam salaijaka je Tripura hawo sini borok sini hani climate draw har naikha. Obo bahai ke ngi de man borok salsa mi after pura observe hai total sin different condition climate bor rain ni har joto hani fertilizer besak tong joto nai jaka or ni o kaham ke ngi borok sakha tei seng obono belai ke khatang kha jakla yani tini seng observe khali ka study khali ka or lok jakha je seng naturally seng kai tori logui je ran pisa azemani segon kaisa kai khangka 20-25 bosor thang bona kotor ke kai seng arni kat no manani a kat no keba sakbai thango phananga keba seng phal keba seng pai phiaba o tissue culture agro technology ni bisinti seng thang ke 12 hoite 15 bosor ni bising no jeta seng 20-25 bosor kotor ke mamani hai a kotor tei bu quality ka ham seng kai mani khang ke kekhek mekhek nge tamonai koirang bairang nge lord kaini ro khai kan te yang sikon bakam ke pisari thang nge tissue culture ni bising ke seng borok phulung mani bisinti seng nukha je Bwphang straight ke thangnai te Bwphang kuno kokoi mokoi ingya kaham khlaiya bo logoi torui jeta seng 20-25 bosor no manai singmani bo 12-15 bosor ni bising no senga quality no man nge seng tini kaham ke sima kha technology ni meaning no mati hai jora kom ni bisingo seng tei quality ka hamanani inga tawa or ni seng kaisa just simple example no thangnai bani nai mani technology go seng tama ba jora kom ni bisingo seng asam no khaiman tawo seng himai thang ke by natural himai thang ka ang telegram him thang ni beseng nangnai aro nangnai ang salsa forsa pan nangnai pia bang technology use khale hang ke ang garo khari bai thang ke besakna daily by Tripura besakna jodi technology ni seng boni development saka development thang ke besakna ketaw technology walo salo thangai tong khasini orani talo thangai tong khasini orani kintu seng agriculture ni saka wo technology no seng use khagi seng abono practical seng maya ko ba khaya ko ketaw India wo bomati haine development sai tong khaje agriculture no bahine technology ni bisinti khaigai sini orthonoitik no socio economics na development khainani farmer rok no tei backup khainani desh no development khainani ika technology ni bisingtei seng Tripura hago jodi na seng Bwphangno phangkai mung je natural seng kai tong na sa bosor bisi roi tong mani abno seng tabo technology be use khai kangka sini bahine jora ni kom ni bisingo sini Bwphangno phangkai nei ro rangri ni azei manai bikar khangra ni yogui manai abni example proof evidence seng kangke sini rubber plantation rubber first time 5% joto ni confused tang like kiri like tamang nai piawa truk seng nukha rubber ni bisinti borok pusuk be kaham ke pasai mankha
Kya babu sabati doktor engineer ingka gari bari ingka lak koti ingka rubber ni bisingtwi. Ingka rubber ni bisingtwi senglu kha abo bahayna rubber meski kisa system no garo mother ko tinda gai plan khai polymer sari khai plan mani. ठीक कोमती रब जोतो ना कैसा कतार एग्रीकल्चर नहीं कैसा सिस्टम इनके आप और बताओ संग तीन बार संग सुना बेटिकेन बेटिकेन सुना एग्रोटेक निपटे पर उसे संग साइक ना रमानी अब हाइके ना जे कहाँ क्वालिटी जोरा कॉमनी बिशिंगो मानाई जा इनके संता पर निकबांग में ऑब्जर्व है क्या पर निकबांग में धात आसन में फुनु खा आरो नियो संग एक्सरसाइज करे खा अब उंगी दे मान हिनाले माने उंगी मान Ingat apa sing temana kali ini kan kita pernah tik by sandal white, sondon by tigni, second ni. Ingat sing apa na tahu bos kanggo sing apa na kelai manka, singgi manka. Apa na sengna ni bagi tamu tamu sistem na apa pernah kani sing kananai, ang tini sana ni musuk mani kan ke, TRPC ni bisingtwi sing rabar na kaisa kali tu mani tak rabar ni logo paikan kata ber agon ni logo Khainai tamu crucial family rezang nai bamboo, tak bamboo ni logo sing apa na taklai sing kamane na sing khali khai manai, khali was sing sandal white na bos sing Khainai. Amte eki kai kan kan ke sing sai mana rang pisa boni busuk morok joto no sandal busuk morok bukan fangsa mangsa tu yara leg ni fai busuk bosoro mana bu 15 bosoro no mai nai inge sing asa bolong kabang ma khali torobu nokla kabang ma khali torobu jaga mosom safa na khali tong janai ko ya sini jaga mosom safa na khali ta tong thung mungse mungsa kai thung aje thung bikra yok thung o ha bai baksa Tripura hani borok rok bu development thung Nggak sentuh saya mana Tripura hawo 90% depend kaya agriculture ni uporo. Sakri bakri besok mana सरकार besok sakri rakha ba besok mana. Sini borok besok je सरकार go sakri mana ni besok je competition besok qualified nai. Kya basang samtang sa ande jaga mosom sa tongke samtang sa ande sini qualify. Inka o tang sa mani bisinti kabang ma scheme tongo kabang ma project tongo jeta सरकार roi tongani. Tei muni ni kaise vision te mission tongo Tripura na super state nani. Inka bo super state nani commitment raja. Dia te sing super state nai. Agriculture te dia basang super state bang nai. Sang education dik dia basang super state bang nai. Jo to side digi ne jepro sang no useful khaimana sini hano sini sakno. Ang land and nation or land the people both side ne tung develop ma khaine. Apro sisam Tripura no super state khaimana. Abni bagane mudi ni vision the mission no sang sam khaini thang thani go no omrok jo to o hamari no sang nana klayo te nagi go man sangora no travel department sini es Prabhu Sar Bai go control sar ka bo scheme obodon dhama kaisa tissue culture ni sang sandal white ni chara kaina ni khangke आज ये बरम नि बिसिंगति न्याना नि खांखां 300 नि above 350 हाइरो बुफां बोनो संग बसले पाइ कै मानाय जदि प्राइवेट काइने इंखारखे इका आ जगा गभर्नमेन्ट नि बाहायके बोनो सपोर्ट खाइ मानाय आब्रो बेबाक न संग स्टडी खाइनाय ते बरम नि बेबाक सामंग न बुसु जराते बिसिनि हो Tripura हागो प्र्याक्टिकल युजफुल नाय आब्रो नागि संग बस का गमो बु सेंग जनाय इका अमनि आसल नाहा मंग खांखे अमनि विजन न अमो Tripura हानो सुसि इकोनॉमिक्स सिनि बरम नि लाइफस्टाइल लाइवलीहुड न सेन्स खाइनानि ते अरनि डेभलपमेन्ट खाइनानि ते सारा भारतवर्षनि बरफ bai baksa Tripura hani borok no sisarona ni basarona ni sugui manani sak bai thang bokrok tisai manani apni nahar mungono TRPC tini o samno nahar jat jotono hampai